Alright, watch me now. You wanna name 21 ingoma 111. Ile company ngi 111. Yeah. Noma ngayangu form 11. Life event kuma 111. Yeah. Ngaqala ngi 111. Ngiyiqeda impi yami ngi 111. Yeah. Ngihamba ngi 111. Ama problem yami ngi 111. Yeah. Abanye bathi kena wedefu. Eyisami ngifaka kuma 111. Yeah. Eyisami kuma 111. Ngipusha kuphela ngi 111. Yeah. La friendly ngi 111. Ngizilungisela mina ngi 111. Yeah. Ingoma ngi 111. Gospel studio ngi 111. Yeah. Ibiti ngi 111. Angifuni support ngi 111. Yeah. Kuma ngoma ngi 111. Everything ngivele ngama 111. Yeah. Ndingabuya ndingu-2 ndihamba ngezi-2. Yeah. 21 ingoma 111. Ile company ngi 111. Yeah. Noma ngayangu form 111. Life event kuma 111. Yeah. Ngiqala ngi 111. Ngiyiqeda impi yami ngi 111. Yeah. Ngihamba ngi 111. Ama problem yami ngi 111. Yeah. Abanye bathi kena wedefu. Eyisami ngifaka kuma 111. Yeah. Eyisami kuma 111. Ngipusha kuphela ngi 111. Yeah. La friendly ngi 111. Ngizilungisela mina ngi 111. Yeah. Ingoma ngi 111. Gospel studio ngi 111. Yeah. Ibiti ngi 111. Angifuni support ngi 111. Yeah. Kuma ngoma ngi 111. Everything ngivele ngama 111. Yeah. Ndingabuya ndingu-2 ndihamba ngezi-2. Yeah. Abanye bathi kena wedefu. Eyisami ngifaka kuma 111. Yeah. Eyisami kuma 111. Ngipusha kuphela ngi 111. Yeah. La friendly ngi 111. Ngizilungisela mina ngi 111. Yeah. Ingoma ngi 111. Gospel studio ngi 111. Yeah. Ibiti ngi 111. Angifuni support ngi 111. Yeah. Kuma ngoma ngi 111. Everything ngivele ngama 111. Yeah. Ndingabuya ndingu-2 ndihamba ngezi-2. Yeah. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111.